radiš tu dolje? Tata? O, bok Vanessa! Tata, što radiš? Pa bit ću iskren, to ni ne svačam baš. Tu niz brijeg pao sam i sam ljepljiv da znaš. Sad na prstima imam ploče. Lijepe mi se ploče, ako lijepe mi se ploče i zato ne mogu stat. Ne staj! Ne, mene kljunaš kontrolira. Što? Mene kljunaš kontrolira. Pa čujte dakle sve, to je čudan splet događaja. Bio je jako čudni! Niz brijeg pao sam i sam ljepljiv da znaš. I na prstima su ploče i ne mogu stat. Ne staj, ne staj! Pa stao bi da mogu, mene kljunaš kontrolira. Tu sjedim i kraj nogu. Ne kljunaš, on je upravlja! Što? O, kužim, kljunaš je metafora za sve što nas putava. Naš kljunaš korporacije I vlada naš je kljunaš, da i učitelj je kljunaš, da je! Učitelj je panda. Društvo to je kljunaš, naši roditelji isto su svi meri su kljunaš, da je sva to propaganda, jer svim kljunaš upravlja svakim od nas. Svim kljunaš upravlja svakim od nas, jer svim kljunaš upravlja svakim od nas. Kljunaš me kontrolira, on sjedi ispod stola. Stani, ostani, nema ga. Hej! Kljunaša više nema tu. Kljunaša više nema tu. Tvoj tata je baš cool. Ti si moj punk rock dečko, tebi moj tata ne bi smio biti cool. Ali važno je da je meni cool. Misli da sam cool.